Idemo ovo Happy Wheels, to je druga epizoda Happy Wheelsa. Sve ćemo igrati Happy Wheels, ovo će trajati točno 15 minuta. A ne kao prošla, ja rekao, malo, ona trajala puno. Idemo. Što sam stavio? Nevjerljivije izgleda krv. On bio retardiran, pa recite mi kako se vam se više sviđa. Ima ovako bolje. Halo. Moga sam mislio na tako bolje stvari. A, kako se tamo se ovdje gledao? Hvala moj. Nije fora koja nije povijest. Pojedi glavu. Ne može pojesti glavu. Ovo mi da gledam čovjek. Kako ga je uvijek gledao po glavu ona. No, pojedi. Ušemo, nećemo pričati u 3 sebe, nego se malo zezati. Hell the nation. Auf, daj njegov, brale. Nije uopće ovo. Ovo nije uopće level. Golki trening. Ej, prima. I ovo ćemo iznati. Sa primljeda. Jebimo. Ovo je bio dobro. Jedo. I to je bilo glupo. Kako ovo bilo glupo. A ovo ga je po podu pucao. Onda ovo je napad. Kako je prošao? Sve mi da. Obraniti. Obrana, gol čisti. Amo opet. Brani uspaljeni pederu. Ko je to pred? On neće da brani. Vidi ovo. Kada neko, ovaj sve pije, ovaj je ko švicarski, svira. Opet pije. Ovo će svoje srećne naočale. Opet popija. Nemoguće je. Sad. Ovo dira. Aha, a nemoguće to. Aha. Ne, nema veze. Samo ga, 2-2, nema veze. Da ušemo, ne možemo preći to tamo. Prolazim kroz lika, fura. A on ih je zabija 2, je sad ono, neobranjivo je sve 4, ko uspije sve 4, stvarno ono. Treba da Nobelovu za upornost. Šta je ovo? Kada neka gravitacija deluje na njega. Mogu se još malo tisnije, evo najbolje ovako. Sad ćete vidimo u demonstraciji. Najbolje. Se bar možeš odvojiti od tijela. Javno kaže. Blodaj koliko hoćeš, ima krvi. Sad se odvika od krvi, tamo je nova krvi. Sad kad tamo mi samo se odvika zid. Mogu sam još malo bliže. Ajme već.
skoro. Ajmo reći da je ovo bilo skoro. Ja mislim da sam čak bio uspio na 100-tinku. Nepokretana. Doživotni invalida. Je, sad ono, ovo ne mogu. Ovo je teško. Ovo je teško. Evo ga. Glavu se morala zabiti. Ovom tipu se mora glava zabiti. On je odlučio glavu zabiti u to. A ja mi lijepo kažem ne, ali onda. Smo rekli točno da se zapamati. Mislim, je moško u šemu. A vidite ovo da je 96% impossible. Je, impossible ti ovo. Evo opet ću prići da se ljudi jedni uvjere. Ovo je impossible. Da nije baš tako lagano. Da, si misli da je stvarno teško. Ovo sam imam sreće. Ajmo opet. 3 od 6. Ovo je jednostavno. Samo ne smijte na bombu sad. Možete se tako izjaviti. Ne, ovo nije impossible. Popravi to malo. No vidite, ovo je tek spaj set. Ajmo i baš vidite. Evo, ovo je bravo dobro. Deda. Di ćeš, deda? Kako će ovaj hoptelerista? Kako je usralo? Čini se da ih ipak nisam sralo. Sad bit ćemo mi postao. Ovo je bilo grozno. Što? Ovo je pošao prići. Ali sa ovim dželtom. Zapravo tak nisu ubio. Save me! Save my hand! Clap with my hand! Save me! Save me! I nećemo da se. Samo ćemo ovo je gadljivo. Ko ćemo mi to provlačit? Lijepo. Oh shit. Samo to smije reći. Oh shit. Clap with my hand. Jebla. Neće čak nije jebtata. Sad. Ne. Amo nazad. Idemo nazad. Idemo mi u provaliju. Sad kad sam ovaj dođu. To je bilo fora. Ne možeš ovo jedan put ovo prići, još jednu šemu prići i gotovo. Za danas. Bilo i... Koji sam ja ovaj hakerante. Lakusa, pripisa. Escape the box. Opari dobro. Ovo ćemo preći, to je to. Za danas. Za ovu epizodu. Ovo mogu sve samo da jedna polovina. I evo ga da vam malo spojlamo. Da se uploada. Ne, escape the box. Ovo je nemoguće ako ne uspiješ pobeć. Jedino, kao što sam bio jedan put glavu. Do toga. Ne, evo ga. Ajme, odcikla u je nogu. Bilo fora. Ne hoćeš definitivno. Ne. Samo sam smanjio ljudini stakla! Jel si?
Živ! Živ sam! Ali ne zadugo. Viktori! Ovo je lako. No što je sada? Zatvor! 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 Evo ga! Evo ga! Evo ga! Evo ga! Evo ga! Evo ga! Ne! Ne, ovo je bilo grozno. Zatvor! Zatvor je sad ovdje! Zatvor! Zatvor! I ovdje ja mrtav. Možda? Možda? Daj! Malo glupo levela. Samo ga je fora pokušat prelazit. Sam jedan puta uspio probiti staklo na vrijeme. Malo vrijeme. Ovo ako sad priđe stvar, lik morom. Vodite me van! Vodite iz ovog kaveza! Bilo je najluđe kad jedna noga mu upala. Tamo kad sam ja se izbacio, ono pucao. Ne. Sam bila fora da priđe. Ne, evo vidite, to vam priđe. Zato ćemo žijan. Melon and the Breaking Balloon, fari dobro. U stvaru nije pari dobro. Ali ovo je malo glupo. Escape, to sam sad igrao. Ajmo jedan escape the box. Yes. Baš me zanima li to ima. Dosta ima. Ovo je nemoguće. Ja sam mislim da je teško. Ajde, točno ćemo 15. Evo ja se uvijek zaigram. Ajde. Ovo je lagano. Skoro mi uvatilo nogu bar. Escape the box. Ovdje kad mi u dijelu bilo uvatila nogu, ja sam mislila da će osta gore visiti. Ga snima se. I have so much to tell you. Ide. Samo mala sjekirica na stranu. Ovo sad ovdje to je tako. Smrt. Ček da, sjekiru, ne možeš vidjeti. Sidi uhvatiti u sjekiru. Probiti staklo i izaći. Oni! Htio sam se zaštiti s tim. Sad tek shvatim da to nije moguće zaštititi. Sam mi glavu. Sad bilo moram se probiti. I ono ježo. Prošlo. Ovo je bilo tamo ono zadnji čas. Onda je escape the box. Možda će mnogo blizu. Ono ne stane u kuti, to je bilo fora. Ha! Ovo se brzo prenosi. Zato svi likovi na YouTube malo više vole igra ovo. Ovo je bilo dobro. Mislim da će uzbili Jacket probi kutiju. Pa rekli da i vjerovatno se neće ni probi kutija. Pa se ne ušli probi kutija vidje fora. Naravno da će se probiti, ono bila sam muka sreća. Sam malo teže goti, ali? Kad se sakrenila. To se rijetko dogodilo. Znači se oštri tako to. Samo koga hoćemo. Pongo. Mala nije ovo kutija. Obećaj.
Šta se sklopčava kad skrep? So krep. Evo kad ovaj priđem, onda ćete. Kad uspijemo prići. Se bilo da ovo ne razbije. Tako. Shit. Shit. Ne može. Ne može. Puca dole, tako da moguće je da ovo čak i preživimo. I ovaj glupo. Ovaj smiće, nije pa dobro. Ne, samo treba gore se uvatit, samo mi to jedino šanet. Mogu ostati bez nogu, ali ruke su mi važne. Mogu riješiti, nisu tako važne. Ja mogu nogama micati, mogu. Kao riješimo gotovo. Happy Wheels za danas. Surprise za danas, sve ćemo jedna, Evo da vi ne mogu reći da malo snimam. Jedino mogućnost i da se ovdje uvati malo više. Ja mislim da će ovdje ispadne i ovdje letu visoko. Ili da se sključavam dole, noge. Ako... Ovo je sad jedina mogućnost da nekako preživim. Ali evo gori sam bio. To sam nije mislio. Evo ga, je li živ? Nije živ. Da se tako dobro sklupčao, baš ga je nemoguće ubiti. A ovo će ga odmah u glavu lijepo roknuti. Nemoguće, idemo na još jedan escape the box i to će biti to. Sanjin, ono ko ti nestane. Ovo je bilo jednostavno, sad vrijeme. Ovo je nemoguće. Čim pomakneš, ja mislim da kreće tajmer. Kao čim uvešću. Čim to dotakneš, hoću. Kreći! Ili? Određenog vremena kreće tajmer. Znaš, jako malo sekundi. Ajde, budalo jedno benast. Beno je jedna benasta. Ajde. Ovo nećemo, nego će neko drugu i to je to za današnju epizodu. Čim prvo priđem, evo kad priđem gotovo je. A da ovdje fora šta ne mogu tako umriti. Samo to vi harpunima ovo. Šta je sa ovo? Zašto je ovo poslalo se? Određenog vremena, kako to već ide. Pazite samo da te harpune nabode. A sve u glavu. Neće on. Ima jednu kutiju pobići, to je to. Jednu kutiju pobići. A taman će opet biti 20 minuta. Mogu se dovoljno dobro izvući iz kutije brale. Mili. Dobro, ježanja si, ali si živ. Dobro, ješ si, samo sto. Ješ si, živ si, ješ si. Živ si, ješ si. Eto, ove se nisam navadil da će ga raspolovirati brzine. Ne, ovo je glupost. Samo sve moram izvaliti. Jebaj ga. Točno među grksene. Da bar imam vremena ako nešto. Da, možda čak i moguće. Samo da preživim. I ješ koji je živ. To je, je li to među grksene? Je, ali
Mogu nešto, među Grkdanom je samo jedno. I Grkdan je od APA pavke. I ovako se postavlja. Umjesto da glavu čuvaš. I kako ti je lipo se utopiti. Ne, staklo. Fucking staklo. Sam malo ovoga. To se sve istina. Ne pade glavu, samo. I ono drugo se nešto. Evo mene tu. Evo kako se tišta. Smo se vani se ulaziti u nekako. Ja nisam pravo tamo, pa ja neću pravo ulaziti u sebe. Hoću otići do onih putom. Mislim da ćemo ovaj iznova. Ne. Dobro, ježonja. Nisi živ ježonka. Moram samo provaliti nogom. Deda, šut. Deda, šut! Deda, šutonja. Deda, ne gimnastiku. Naučio se na tebe, u tebe deda neke fore gimnastike. Dobro je to. Vidio šta ti deda radi. Aj, jebim. Sam si stekla live stream kad mi bude. Ali live stream će rad na najbolji način. Neće se postaviti prije pitanja, onda će odgovara na njih. Svakog prvog mjeseca će se to događati. Aj, jebim. Live streamu će obično trajati po vremena, igrat ćemo ono aktualno. Vi ćete predložiti, većinom ćemo imati po 4 serijala. Svega epizode pa svega. Žurka! Ja, gdje je žurka s crku? Evo kao ovo pređu. Samo možemo preći za ove, a možemo ne preći nikad. Ni tada. Vidi dede. Dede ima malo pijane noge. Može zalopatit ovo staklo. Zalopati deda, zalopati deda, zalopati tebe, ti to ili će tebe život. Deda bira, jesam ti rekao lijepo, deda da izabere ovo, a ne svoj život. A di, 5 ih u glavu, je, hoću 55. Amo, dole. Ne probio sam stakla, trebali bi me pustiti zato što sam probija staklo. Ne bi da je staklo probila, no. Ovo su mi najmrži lamele, ali ih voli ignorirati. Mislim, najteže će prići. Meni barem. Možda nekom ovo najlakše ne zanjam. Ja znam da ovo je najteže što može biti iz ove igre. A daj! Uvijek mi fali stotinka. Evo ga. 1, 2, zalopati 3. Amo, 1, 2. Zalopati. A ne možeš mi to. To! Niti jedan upad. Sad će se on kad sam samo nabode. Koliko je bistan.
Magla. To care, to crno, to! Samo ne u širke. A di ćeš? Car pa u širke. Čini se, ako dođe do 27 minute bez da smo prišli, onda ću vas morat razočarati. Vidi ovo! Sad vi recite, nisu mogli pokloniti 1 sekundu. A vidi ovo. Evo, jedna mi taman putuje put s Brkljana. Evo, i ova me ubola duboko. Zapravo 30 minuta, evo. Ovaj striče mi obično treba po 2 ure. No, po 4 epizode svačega po pol ure. Isto dobro, tako recimo šta tad bude na kanalu. Mogu i neke druge igrice. Daj, džeda! Džedio. Ovo sad ni ne igram, tako da se ne bi čudili. Ta džeda ovako čudno leži, je li lud? Ovo će trajati 30 minuta, neće duže. Ne mogu duže, moram ja ići. Legite. A di ćeš, džeda? Neko ko je. Evo, ti se više navika na to. Evo, viš kako ovaj pokretniji. Evo, viš ti to, on odmah napada ovu. Samo slabo nešto napada. Koji bi bilo dobro došlo, oni debeli. Uđe ovaj, skoči na staklo. Evo ga. Dajte! Ja sam već mislio da je on i ovaj izašao. Ovo je bilo dobro. Ono kao Tarzan. Hvatiš se za staklo lipo i padneš sa njim. Da je bar to moguće. Nego to nemoguće. Hvatiš se da se hvati lijepo za staklo i padneš s njim. A nemoguće na ovaj način, vidite, odmah ti se zabode u glavu. Aha! Hija! Konja! A di? Di se zabio? To cari! Ne, radi cari. Neka. Nije važno, kad smo prošli, jeka. Pa da sada i sama igraš teka. A šta je sad ovo, brale? Šta ovo na glavu? Invalid s rukama prelazi nivo. Dobro je to. Bez ruku ću reći, s rukama, invalid s rukama prelazi nivo. Dobro je to. Ne smije samo na glavu, jer onda ne mogu se iskoprcat. Ne! Sad se možemo oko iskoprcati naći. 5. ili 7. ili 10. A di... Ne, sad, ko će ga... Evo ga, iskoprca se mali. Koprčić. Iskoprcu se. Da ste ono smrti, ja samo tu stojim lijepo. U smrti ono padaju, ne znam šta već biti na tome, ne mogu padati. Evo ga, ovo je blizu. Ovo je nemoguće. Ne mogu. Jedno da se tamo vratim gdje mi ona ne užurna. Daj, zaboravio sam, nisam svaku 1000 subscribera, napravit ću jedan
Video 4 sata možda. Će otprilike trajati. Za svaku 1000. Od svega po 2 epizode. Live stream će biti jedan po mjesec. To ću napisat na live stream. A di ti unutra? A braćo mila, ovaj se uvalija. A balun ništa. Oko što je balun šljivi. Šta sam ja nego balun, na bože moj. Je balun, a onako ja vam. O, sad ću ovdje koprca jedno 50 minuta. Još kad upadne ono, na sreću neku. A, ne mogu, ne može se to tako. Ne može. Ovo je sve za ovu epizodu, čao ljudi. Nasmiješ se.